Evo ovoga puta pred nama je udžbenik kuvarstvo za drugi razred srednjih tehničkih škola i srednjih stručnih škola, struka ugostiteljstvo i turizam, zanimanje ugostiteljsko-kulinarski tehničar i kuvar, autora Milenka Peševića. U ovom udžbeniku, odnosno u drugoj godini učenja, nastavlja se učiti u stvari o namirnicama i o pripremanju najraznovrsnijih jela kao što su hladna predjela, aspici, dekoracije, supe i čorbe, topla predjela od jaja, sira, tijesta, povrća i mesa. Udžbenik sadrži 7 tematskih cjelina, uvodni dio posvećen dekoraciji gotovih jela, podlogama i svježim zelenim salatama. Također u udžbeniku data receptološka građa o ovim hladnim predjelima koja se prave od raznih vrsta namirnica, jaja, mliječni proizvodi, suhomesnati proizvodi, meso, mozak, jezik, morski plodovi, tako da su učenici na najdirektniji način upućeni na pripremanje, odnosno učestvovanje u samom pripremi jela. Zatim slijede poglavlja o supama i čorbama i poglavlje navedeno kao potaži koje se odnosi na guste supe. I u ovom udžbeniku, kao i u prvom, najveći dio sadržaja udžbenika posvećen je pripremanju toplih jela od jaja, sira, gljiva, pečurki, špageta. Navedeni su također i kroketi, sufleji i pudinzi. Svaka tematska jedinica tekstualno je obrađena i praktično izvodljiva. Svako jelo je također tekstualno obrađeno i uz njega je dat normativ iz koga se vidi vrsta i količina životne namirnice koja je potrebna za to jelo. Tako da će sam učenik iz teorijskog saznanja o pojedinoj nastavnoj jedinici isto to znanje pretočiti u proizvodno-praktični dio, što je u stvari i svrha obrazovanja učenika za struku kuvarstva, odnosno ugostiteljstva. Također za ovaj udžbenik možemo reći da je jako dobar i kvalitetan sa velikim brojem recepata koji također može poslužiti kao priručnik, a svakako kao dobar i praktičan kuvar u svakom domaćinstvu.